omukoro gutandikire no kwiruka ahi abantu borekere entaranta zabo otireho n'abebembezi ahi Professor Dickens Elijah Mushemeza no wasingire ombanyishingiro kubanza aho ruhono kumukore exercises ruboko ryo munju yawe buri zobo gere dakika 30 otambatamburo itororo mu rutoke oitororo mwani orebeke ngo akore exercise buri zobo ekintu cyo kulonda sente z'abantu abadwire baswari tukijwiremo ahagubane cya buri muntu wera abo mwereko ogwatandikire biro mwenda kandi oguhendira izoba rya nyumwazyo binji begise abahinji n'abarisa uko bashemeyire kutwaza okwenda ngo batunje mu kihango kandi abwenki twenkarejinga abantu kuri zo mu kiju ahaboko benjwe ente zo mu kiju zine kibaro ecyo kutekamo ecyo rukwihamu nabwo ecyo shaba abantu umurshema tandika kurisa ente z'ikiju abwe huru yo kumarira kombekera barwire bashukari irwaro ryabo ahi nicyo kibire kirye kigenderwa kikuru kandi cyatandikirwa umunyishengero Dickson Kateshumbwa ahi asimirwe okuba mwebembezi emanzi kandi ayizire nagamba ngo ayine program nyingi ezo kwera abanyashema harumu okubyara umwani emiti nebindi biro bunoreba enjura neiza ebura so shazire mungu tutandikirwa mu mashomero tubyare emiti buri shomero tuzo mu makanisa mu makereziya tuzo mu government offices kamarwaro abanyishengero benji bahireyo muganda bitu Minister Chris baryo munsi ozwekire president arukushoma butumwa bwe ashabira abantu okuza on Paris development model barwana sobworo programme z'utandikeza government ezokora namani tukebiseho abantu baruhanga muzejumbiremo muzezemo tubase kufunguka nabwende jo programme mubiji okushomesa abantu okubahugura kugira mindset change kandi harimo no kwete sente omuri za sako ezimukozire ahamiruka ukabaza kuzeguza agasente kace ukakora tunguka rero tukagenda mesho abo kombeka irwaro ry'abarwire bashukari na pressa President Yoweri Kaguta Museveni ahireyo bukikuru 30 kandi yagaruka yahereza abakazi miliyoni 20 okubahwera ombibina byabo arigwariro yabatera miliyoni 30 era bachara nanda kuyatonshige sako iyo bagandezi yabatera wewe kadeshi ende Sheikh Abdulatif abwa TV West Omurshim